Nemački vojnici izašli su iz svojih rovova i pozvali Škote da im se pridruže. Škoti, iako su ih još uvijek držali na nišanu, odbili su da pucaju na njih. Izašli su iz svojih rovova i obje strane su počele razmenjivati božićne poklone. Situacija na frontu bila je toliko prijateljska da su čak odigrali par fudbalskih utakmica. Božićno primirje je bio niz raširenih, ali nezvaničnih primirja duž zapadnog fronta oko Božića 1914. godine. U nedelju pred praznik, nemački i britanski vojnici izašli su iz svojih rovova da razmene praznične čestitke i razgovaraju. U nekim oblastima ljudi s obe strane izašli su na ničiju zemlju na Badnji dan i Božić radi razmene hrane i suvenira. Dogodile su se zajedničke sahrane i razmene zarobljenika, dok su se neki susreti završili pevanjem božićnih pesama. Vojnici su igrali fudbal jedni protiv drugih. Međutim, miroljubivo ponašanje nije bilo sve prisutno jer su se borbe nastavile na nekim delovima fronta, dok su se na drugim zaraćene strane složile da uzmu tela palih vojnika. Sledeće godine nekoliko jedinica ugovorilo primirja, ali ona nisu bila raširena kao te 1914. godine. Ovo je bilo zbog strogih naređenja komandi koja su zabranjivala primirja. Vojnici su do 1916. godine ugovarali primirja. Rat je postajao sve teži zbog katastrofalnih gubitaka ljudskih života tokom bitaka na Somi kod Verdena i uvođenja u upotrebu hemijskog oružja. U nekim sektorima je bilo povremenih primirja da bi se dozvolilo vojnicima da se kreću između rovova, da pokupe ranjene ili mrtve drugove, dok je u drugim postojala prećutna saglasnost da se ne puca dok se ljudi odmaraju, zabavljaju ili rade pod budnim okom neprijatelja.